Il-President tal-Kulleġġ tal-Kunsilliera tal-Partit Nazzjonalista Paula Mifsud Bonnici għażlet li ma tikkummentax dwar il-Viċi Kap tal-Partit Nazzjonalista Mario De Marco u l-attakki fil-konfront tiegħu fl-aħħar jiem. Fuq kollox Paula Mifsud Bonnici irrifjutat li tikkundannhom. Mario De Marco tkellem dwar nies li qed jgħidulu illi m'għadux fix-xena tikkundanna lil Defni Caruana Galizia u nies fil-PN li qed jagħmlu dawn l-attakki. Nikkundanna lill-Partit Laburista illi sfortunatament għax ma taġbokx il-mistoqsija tiegħi, allura ma nistax nifhem iva jew le tikkundannhom. Jiena nikkundanna lill-Partit Laburista illi jipprova joħloq kull devjazzjoni. L-attakki fil-konfront ta' De Marco fost oħrajn permezz tal-blogger nazzjonalista huma riżultat tal-qasma bejn l-estremisti u l-moderati fil-Partit Nazzjonalista. De Marco kien ċar dwarhom il-ħadd ukoll. Jekk hawn xi ħadd li jaħseb u minu li ser jista' jitfa' xi dubju fuq il-lealtà jew impenn tiegħi, ngħidlu minn hawn bl-iżjed mod ċar se jaralek. Jekk hawn xi ħadd jaħseb li ser jaqtali qalbi, ngħidlu minn hawn insija. Mitluba tikkommenta dwar min fil-Partit Nazzjonalista qed jaqta' qalb De Marco, Mifsud Bonnici wkoll kandidat fuq l-ewwel distrett ma tantx der jinteressa. Kien hemm min qed jaqtalu qalbu wkoll fil-ħajja tiegħu u allura prova skopjhom inti il-ġurnalista mhux hekk.